Tu. Mari pula hadis Nabi kata lagu mana? Siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas daripada dia tu kulli duburi salati maktubah. Tiap-tiap daripada dia selesai semaya fardu 5 waktu. Nampak? Dia baca ayatul kursi. Siapa-siapa baca ayat kursi lepas daripada semaya. Maka sebab itulah ustaz-ustaz kita, tok-tok guru tua kita pesan sokmo. Paling-paling malas pun lepas pada semaya kena ada wirid semetar. Cemok mana wirid semetar? Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam, la ilaha illallah baca. Allahumma ajirna baca. Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis tu Fatihah sekali, sudah Fatihah ayat kursi. Sudah ayat kursi dia mau lorak setara mana doa semetar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah. Akak pun bang. Lama ke? Semetar yo. Siapa yang kata lama berat benar. Kita dengan Tuhan tu 24 jam cemok tu ya bacanya. Maka tok guru pesan sama. Kalau sudah semaya jangan tinggal ayat kursi. Sebab apa? Sebab Nabi janji weh. Nabi janji lagu mana? Siapa-siapa baca ayat kursi lepas daripada dia semaya, maka dia dengan syurga tu mati yang misah. Pak mati syurga lalu dah. Nampak? Dengan syarat lah dia mau tak syirik ke Tuhan.